Dobro jutro, ljudovi! Evo mene nakon tjedan dana pauze. Tjedan dana pauze je bilo iz više razloga. Prvi razlog je bio, ja sam se osjećala grozno, odvratno, grozno, loše, sve neke negativne riječi. Sad mi je bolje, još uvijek me malo ne špere, ali mi je bolje, zato i snimam. A drugi razlog zbog kojeg nisam snimala je taj što nisam radila ništa zanimljivo, baš zato što sam bila u zulukom bedu. Upalila bi ujutro kameru, krenula bi ja vlogat, međutim već nakon jednog klipića u danu prestala bi, došla bi već večer, ja bi zaboravila i fakat se nije isplatilo samo to stavljati na internet. Nadam se da razumijete. Ono što sljedeće mogu reći, nemam pojma kako će ići vlogovi, koliko ću ih često snimat. Kažem, kad sam dobre volje, kad nešto radim, kad imam vremena, bilo šta, ja ću vam snimat, tako da nemate problema. Danas je ponedjeljak, ja idem naći se sa Sinišom, idemo popiti kavu, idem si napraviti onda doma malo posao šta imam, mailove i to. I kasnije bi trebala ići sa Danielom na slikanje, mislili smo ići do grada. Uglavnom imam jako puno outfita koje moram poslikat. A on je napokon na godišnjem, tjedan dana je sad na godišnjem, tako da jedva čekam da i moj dio posla napokon napravimo kako spada, nisam se slikala već 500 godina. Za vikend smo bili na Ivinom rođendanu, na Jarunu, ajme, bilo je odlično. Ja i Daniel rijetko idemo van, ali onda kad odemo, ono, ne znam, ko da nam je neku bateriju u guzicu stavio, ko navijeni, sam pijemo, plešemo, pijemo, ali presmiješno je bilo, super je bilo. Tako da eto, to je to, moj tjedan ukratko, kažem, prek tjedna sam većinom doma bila, za vikend smo to radili. Jučer, to sam isto htjela reći, jučer sam bila sa curama na kavi u Johanu Franku. Imali smo nekakvu nedeljnu popodnevnu kavu, zato što je došla moja Anita. Puno vas me pita za nju, čekaj se, pojim kameru. Puno vas me pita za nju, ja ću ostaviti link od njezinog bloga ispod, od njezinog Instagrama. Pratite ljudi obavezno, divno bit će, obožavam je, najviše obožavam. Ajde, šta si stao? Jebem. Mrzim neodlučne vozače i neodgovorne ljude. Šta je ovo danas lekcija rano ujutro? Ljudi, sanjala sam takve bolesne snove da bolje da vam ne počnem pričati, onak, jer se ja ne želim presjećati koliko su strašni bili. Dane meljem ja bez veze, ko što sam već počela, ja se sad odjavljujem i onak sam tu već blizu. Čućemo se kasnije, sam se nadam da još kroz idući sat, dva, da će vani malo zatoplit, jer iako je sunce nije baš toplo, uzmite obzir da ja se u autu presvlačim, oblačim, na cesti se svlačim, oblačim, tako da, život fashion blogera. Lili? Mljac, juhica je gotova. Bok ljudovi! Ja i Danci smo već u punom pogonu, već smo uslikali, pogledajte, kaos iza. Da, tako izgleda kad se oni blogeri slikaju u auto, presvlačenje i ostale stvari. Danči, kak si? Super. Super. On je dobre volje, ja sam dobre volje, naravno, zato što se slikamo. Idemo sad prvo, obavili smo 3 kombinacije, idemo do dućana, idemo popiti kavu da se malo zgrijemo i onda opet, a pošto je jako bio dobar, možda ga čak odvedem nešto papati. Si gladan? Ja bi mogla baš jest. A to je taj Konzum. Idemo u ovaj Konzum na Radničkoj zato što se tu, šta je nagradna igra za auto? Za onaj Teslin onaj auto. Vidit ćemo, vidit. Znali gdje je ulaz? Nađi ulaz. To je zanimljivo. Bilo? Nije? Bok ljudovi, evo mi napokon sjeli na kavu, toplo. Smrzli smo se jajom kad smo se slikali. Ja imam
cool novi prsten. Danijelinjo je ovdje. Maši, Danijel. Slike su ispale super, iako ih još nisam išla gledat. Idem sad pogledat, baš sam uzbuđena. Ljudovi, htjela sam vam sam pokazati novitete iz Essence-a koji su stigli danas. Ovo je mali predivan rozi kistić. Piše lip brush, znači za usta. Ovo je nekakav kompaktni gdje je složeno više kistova u jednom, prefora izgleda. Ovaj preslatki zeleni s točkicama je, ne piše za kaj je taj, ali vjerojatno ne, eye to eye eyeshadow brush, preslatki. I ovaj veliki, ogromni je highlighter i powder. Preslatko izgledaju. E da, i pogledajte moje nove naljepnice za nokte. Prefora izgledaju sad. Mljac, Lili, vidim. Bok ljudovi, evo ja Lilica stigla kod Danijela, mislim nismo sad stigle, već smo dulje tu. Ja imam ispred sebe laptop, uređujem slike. Kaj? Već bi mogli doma ići, tera nas Danijel. On se tu zavaljao, traži nekakve filmove za gledat. Jesi našao išta? Pogledajte Lilicu kako mu spava u krilu. A ovdje ja u Lightroomu vježbam, učim se u Lightroomu, pa sam editirala nekakve slike, fakat mi fora izgledaju. Ne znam, super mi je program, pogotovo ako radite onak sa svjetlosti. Ja slike ne photoshopiram u smislu photoshopa kože ili lica ili nečeg, nego ovako volim posvjetljivati slike i Lightroom je odličan program. Ja sam ga dobila zajedno sa kompjuterom, ja mislim, tako da, eto. Pogledajte kako je ona zaspala na tipkovnici. Kak ti je tak udobno, Lili? Na tipkovnici si zaspo. Mali. Drži F8. Kaj? Drži F8. Lilo. Uglavnom, fora film koji smo gledali kad danć, prekjučera, mislim, zove se Careful What You Wish For. Ako volite onak polu, trilere, nemam pojma šta, nije onak wow film, ali je fora. Dobro, da, veoma pohvalno, Danijel, veoma. Satro se na rođendanu, idući dan nije mogu k sebi doći. Jadnik, ja sam popila više pive nek oni, bila sam normalnija. Šta ti to govori? Ja nisam pio pivo. Pa svejedno. Pio si Jäger, on kaže, nikad me od Jägera ne boli glava, na kraju idući dan mu je htjela puknut glava. Kreten. Uglavnom, šta još? Danas je Bachelor, a ne sutra, danas je u Americi tek. Nova epizoda Bachelora. Idem ti napraviti cedevitu, pusti me da ispričam za video. Imamo novu cedevitu kako je Danijel uzeo danas, od bazge i limuna, dobi se u ovom fora kontejneriću, sad ćemo probati. Jako fino miriši i izgleda fora. Dođi mali, dođi. Ko je to? Lilo, isuse kako se isteže. Mi idemo gledati film, Daniel je našao film koji, kako se zove, The Big Short. Nešto ko slično ko Vuk sa Wall Streeta, uglavnom to je, ja mislim da je on isto nominiran za Oscara ove godine. Htjela sam reći, baš gledamo zadnjih dana skup filmova koji su nominirani, jučer smo gledali Creed, film gdje glumi Sylvester Stallone, on je prvi put, ja mislim, nominiran za Oscara i to za ulogu Rockija u tom filmu. Ako ste gledali film Rocky, se zove film Rocky, da. Ako ste gledali Rocky, ovo će vam biti fora film, to je kao nekakav nastavak Rockija gdje on glumi trenera nekakvom mladom crncu, nebitno. Fora je film, niš special, ali fora. Pogledajte ovu majmunicu. Ma da! Isuse, kak zijeva. Ona cedevita, Danijel, tebi nije fina. Danijelu nije fina, meni je dobra. Bradica. Mama moja je Lili danas okupala i počešljala i sve. Sva miriši po šamponu. Da, glupan mali. To je to. Idemo gledat film. Ja sam si pripremila ovaj čips za jesti. Može? Hoćeš i ti mljac? Hoćeš? Mljac?
Ona čeka čips. A Daniel još radi. Daniel pokrila je cijeli ekran s glavom, nisi je vidio. S glavom i s uhima. Htjela sam ti reći da si mi danas baš lijep. Volim te i hvala ti što si me slikao. I hvala što postoji. Da. I hvala što si mene izabrao da ti budem vječna suputnica. Ne kopaj nos na kameri. Bok ljudovi, ja i Lilica smo se stigle doma. Bacam se u krevet, strgana sam. Ali jedva čekam sutra, za sutra imam puno planova. Nemam pojma hoću vlogat ili ne. Uglavnom hvala svima što me pratite, oprostite što me nije bilo dugo. Ali eto, svima se potrefi glupi tjedan ili glupi dani. Tak da, ali to su samo dani. Nije to cijeli život loš. Šaljem vam svima najveću puc, laku noć.